Zongo msumuru kahle mingisera mngana Lona FM. Ai namuhla na msumunuko usuku hilelera makumembiri monera ngwetele ya ukore le bana magidibere makumembiri nhlanu mina nikhalanga pet matebola ni n'wana risima to jima xithango maxingiritano wa cecana makuna la vandanda that's mixer me na kwamukela mingiseri kwala nga ningisela ro kola Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo kumbe uyikuma ku audio streaming ya mngana lonafm.co.za nongonoko I Africa wa vulavula eka mngana Lona FM umeleriso etatana ncindani Eric Mabasa information ngofika ka awara ya khume awara ya khume mune nhlekani lo wa xikwembu mingiseri wa mina kunjala Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo kumbe uyikuma ku audio streaming ya mngana lonafm.co.za na khensa swinene loko hlawula xitichi lexi eka nhlekani lowu hi ku tisela ku nongonoko Africa wa vulavula van'wana va ri hey hati nyungubyisa hi ku va na president wo fana na Matamela Cyril Ramaphosa bako hikokwalaho ka yini bako hoyo ile ku lweni na rona tiko leri ku ri sungula ku teka tlhelo se un'wana ku bako ile ku lweni na rona ku ri teka xitlhelo hi ku loko mi ta tsundzuka tiko leri a ri ka na swihlawulekisi na swikombiso swa failed state se kambe loko se ku langutiwa sweswi swa tikomba ku se ku yiwa kwihi hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku hi ri ka grey list leswi swo mfambisa mali ti-back swi nga tiveki mali ya kwihi yi nga ngheni hi le tibangini yaliya hi laha hi nga famba kona G20 yi tini Operation Dudula a yi tsaki MKP a yi tsaki ka endla ka yini la tikweni leriwani mingisero wa mina I timhaka leti kumbexani hi nga ta tsakela ku twa n'we kumbe angula mi ku yini kusukusela awara ya n'we ku fika hi awara ya mbirhi hi lava ku va hi bula hi toho timhaka ta toleto kwala mi nga va ku mi ri koho mi hi byela ku tiko ra hina ri tikomba ri kha ri ya ka tlhelo ra kahle van'wani va nge ri ha khensa eka president Cyril Ramaphosa hikuva vanhu a va vileli ku vona loko va ri ku dyeleni va kha va dyela swi kahle tiko hambi ri mbombomela ntsena va ri ku dyeleni a hi ri tikweni leri a hi ri exiphiqweni xa load reduction xa load shedding kwala tikweni leri yi kwihi load shedding hi ku lava a va kakayisa load shedding va lava va hamba va yisa malahlo ka nga ri wona va yisa maribs swi nga ndli ku nga ri nchumu va yisa maribs tiraka yi nga ri na nchumu yi nghena yi tlhe yi huma wa ku yi kha yi yiveriwa hi ka hi yiveriwa hi va lava van'wani va vo hi va votelaka se swi tshamiseka swa load reduction swa load shedding hi hoxiwa ka grey listing lava mi hanyaka hi muholo ve ri mi ta va mi kha mi swi twisisa n'we mi hanyaka hi muholo n'we mi hanyaka hi muholo hi vulavula hi vanhu lava va mi tirhaku ivi mi hola lava van'wana mi ri ti-middle class swi ri ku tikeni ti-interest rate ka ti ndlisa swin'wana swikweleti swi ka swi tlimba vanhu sweswi swa tikomba ku ku yiwa kwihi van'wana va yivela NSFAS mali munhu a nga ri mi tirhela mfumo a tlha tirhisa mali ya NSFAS sweswo swa ha koteki hi ku tisystem ti le ku tirheni maphorisa se ha kha ha ma vona ma kha ma komba ku I va mani maphorisa lava va ri swigevenga kwala andzeni ka maphorisa swa ka swa huma se n'we mi ri hi ta buli sweswo mi nga swi jahi hi ta bula hi swo hi awara ya n'we ku fika awara ya mbirhi ku ngo vilela n'we va tithenda hi ku a ni kumbexani kuma ku tithenda a ta ha humisi swona leswi ti humisa swona ti nga hi vuyerisi nchumu ka aka mapatu ya milambu mapatu ya ku mati ma khuluka namje ma hundzuka milambu loko na mpfula swi nga ri na nchumu mi nga swi jahi hi ta bula hi swo hi hafu mina na khensa G20 hi ku ya hi mehe loko a ni ri ka xiyimo xo yi nyika timaraka a ni ta ku yi fambe kahle ngopfu ku na nkama n'wana ku vulavuriwa hi white monopoly capital white monopoly capital munhu loyi wa ni rhandziwa ka ti-president leti ti tivaka laha Afrika-Dzonga ti nga tshama tivaka I president a ri wun'we loyi ni tivaka valungu va n'wi lava va n'wi zonda n'we mi ri yini ni kwala 0860 mi nga swi jahi hi awara ya n'we ku fika awara ya mbirhi lungisana airtime mi ta lungheka kambe sweswiwani la ta twa ku mi khomete timhaka kwala mi nga koho hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu tinomboro hi tete ta ntolovelo 0860 002 543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911
ni kombela mi lavisa muntima loyi a ngete loko a humelelile a hluvukisa vantimakulobye. Ni vula leswi mhaka ku masiku na minkarhi ni tshama ni kha ni kuma swiviko na swivilelo swa vanhu lava va nge ri hina tin'hweti tinharhu hina tin'hweti ta mune hi nga se hola. Na sweswi ku na van'wana va nge va na tin'hweti ta mune va nga si ku holaka. Veri va tirhaka kontraka vete yini kontraka leyi vete yini ni ta lava vito ra kona vete livaka swin'wana swo tani veri va na tin'hweti ta mune a va tshama va hola. Loko va hola ro hetisela mali ya kha yi xotini va byeriwa ku va ta hola 4,000 hi n'hweti ivi va holeriwa movha mi khome 2,000 mi ta kuma leyin'wana loko n'hweti leyi taku yi hela. Loko n'hweti leyi taku yi hela na yali ya 2,000 yi vengete yi tata yi ngati. Se n'wi mi tiva ku va livaka va byeleni ku swi fikile ku ku na vatirhi va nga se holaka se va na tin'hweti ta mune va nga se hola. A ni tivi ku loko mina swi tiva ku loko n'hweti yo hela ivi ni nga holi ni nga lahliwa. Sa hi mi twenini va ka hina tanana teti mi nga na tona ni twa ku ri na un'wana la layinini leyiwani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani. Ahee. Papa. Mina ni tana liya ya ku va hi avana Machangani Vatsonga ku va hi avana hi nga hlangani ha lwela a swilayi malofo ma famba. Hikuva loko ni langutisini a hi na rixaka leri vulavulaka a tindzimi letini vulavulaka hi tona Vatsonga na Machangani hi hanyaka la misaveni ntsena mara ku na van'wani lava nga na hosi yin'we a hi nge xikombiso vapedi. Ku na tinxaka to tala lava va vulavulaka ririmi ro yelana na Xipedi va nga Mapedi mara a va lweli ku hina a hi vapedi a hi nge golani ko Phalaborwa. Vanhu lava nga na Phalaborwa va vulavula Xipedi va vulavula Xinakome na Xikopolo and then ku na Mapulani a wu twi va vulavula va ku hina a hi vapedi vohi tiko leri ya mahlweni. Se loko ni langutisini kha ni langutisa ku hala ka Vatsonga va ku hi Magaza ene Gaza yi huma ka Soshangane. Vachangani va ku ina hi Machangani a ku hala Bush mara loko langutisa Gaza Shangani i nchumu wun'we. Munhu wa kota ku tivula ku me ni Gaza a ni Mchangani ku Gaza yi huma ka Soshangane. Matshan'wana ku hi ya mahlweni hi unita hi ya mahlweni ma vona swikombiso leswi mi nge le ku swi nyikeni hi swo swi mi onhelaka leswi a mi lava ku vula swona. Leswi n'wa mi lava ku vula swona a ku ri ku mi lava ku khutaza ku a ku veneni na vun'we va rixaka rin'we reriya ra Vatsonga Machangani ra Professor H.W. Ntsanwisi. Leswi na mina a ni nga ta alana na swona kambe mina ni alana na swikombiso leswi mi swi nyikaka. Swikombiso leswi mi swi nyikaka hi swo swi fikaka swi va xiphiqo ka mina ku hikokwalaho ka yini mi tirhisa swikombiso leswi swi nga ri ku ntiyiso ku lava ku hundzisa hungu leri kumbexani ri nga va ku ntiyiso. Hiko loko swi nge vi ntiyiso ku loko munhu a nga ti tivi se mi vhe mi teka vanhu hikuva ko lava va nga ri ku Machangani va nge i Machangani hi mhaka ku a va swi tivi ku Muchangani i yini Mutsonga i yini. Kambe swi nge vuli ku hi mhaka ku a va ti tivi se vanhu hinkwavo lava va nga Vatsonga kumbe vanhu hinkwavo lava nga Machangani a va ti tivi. Hi la mina na n'we hi fika ku hi hambana kona. Na tsaka ku rectifiwa laya na laya. Se i swinene ku loko mi ta na solution yaleyo mavonelo ya lama na mina lama ni nga ta na vona ni kota ku ni vuya ndleleni ya mahlweni. Hi ku loko no kokela tlhelo na n'we mi kokela tlhelo a swi nge lunghi mara ku leka hi kuma ku koka vhele hi fanele hi koka hi ya tlhelo rin'we ku endlela ku hi ta kota ku va na mbuyelo tanihi rixaka. I ncini kambe lexi xi nga ndlaku n'we loko mi tshamini mi vona swi ri na nkoka ku mhaka leyi yi fanele yi langutiwa hi vuenti? Lexi endlaka ni langutisa mhaka leyi ku yi fanele yi langutiwa hi vuenti i ku tiko leri hi siyela vatukulu na switukulu duwe leswi kala swi nga ta hina ku hi swi solva hanya leswi nga ta ya generation to generation
swi nga sondzeki a kokelana xifaniso lexaku munhu va ku ina timovha ta kokana a ti kokani yin'we yi koka ka yin'wana ntiyiso timovha ti kokani hi swona sweswo a ti kokani timovha loko to kokana ti nge yi hela na vanhu a va tshikani un'we a tshika ka un'wana lowun'wana a za amukela un'wana za kumbexana ko amukela o sindziseka ku amukela kambe hambi swi tani khensile papa i mali ya mavhengeleni khensile swinene a hi huteni laha ta vuya yisa mahlweni mina na wena ndaka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula na vona ko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela ku hela loko ka vhiki ni yini ya tsundzuka ku a ku ri siku ro velekiwa ra executive mayor wa Vhembe semina how swi ni hunde njhani me right a mi khoma lembe ra vungani van'wana va xisati lava va tirhaka hi ku tshembeka hi yo mhaka na mina ni pfa ni yima na vona lava nge hayi a hi rhangiseni va xisati ma yiva mhaka kumbexana Afrika-Dzonga na yo yi lava president wa n'wansati a ni tivi hi swa tikomba la ku khomaka va xisati ku kuyiwa kwihi hambi swi ri tani happy birthday leyi nga hindza executive mayor councillor Frida Nkondo a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhleka papa mina Mpfukile. hi pfukile minjhani n'wena Mpfukile. Yo kaya ka isiwa. Ikaya so vanhu lava va nga duma va lava ku endla ka swilo hambi swi nga endleki. ku endleka yini Ta yi sungula la. Ku na riendzo rin'wana ri nga teka hi nkulukumba wun'wanyana ku ya vona va Traore. Ivi nga ku nyana a ri fambangi kahle. hayi swi nga ri famba kahle a hi tivi hi byeleni kahle swi veka ri kahle mi nga swi tumbeti sweswi tana na timhaka ta ku kahle tibasi sungurisana Se ko Bootpad tolo ku hume hungu ra ku vamakwerhu va xisati va ko mi nga ni bilaka ku mi nga swi le kahle makwerhu va mangelana nini hi timhaka ta ku lowun'wanyana i endle leswi swi nga tshamisekangiki i va makwavo ya vamakwavo ya lowun'wana mangalele lowun'wanyana so loko ni karhi ni tshami ni ehleketa ni ku i swingani leswi swi endlekelaka exinyameni a hi tivi ku vanhu lava a va yisiwa le va ku training leswi va thendaka swo hi swo leswi a va hi byelaka swona kumbe ku na swa ku tlula swona mi hleketela loko va nga va ya traina swa ku yini swo tlula swona no hambi sweswiwani a hi tivi ntiyiso wa swona so a ni ku okay a hi ngo va fambini va fika va train loko va vuya a va ta endla yini ende loko mi ya matrainer mi la ku va vasirheleli va vanhu vo karhi swi la swa ku mi ze mi tlula na malwandle na mi ya ka ndhawu leyi nga fani na liya na hi ku mpela a ni tshembi ku loko va ya le a va ya ku pfuneteni ka nyimpi sweswi me ni nge swi kholi hi nga swi tivi mara loko se va ya vuya a va ta vuya va ri vanhu lava va ta endla yini a va ta vuya va ri vanhu lava nga ta hi pfuna yini hina tanihi tiko so loko mi swi langutisini okay a va kumbe va ta vuya va fika va tirha underground ku va phusha vito riya mara kuma ku na swo tala leswi endlekaka behind so hi yo mhaka yaleyi nkarhi wun'wanyana hi kayisiwa hi lava va nga duma hi ku va na ku khoma xin'wana na xin'wanyana hambi swi nga endli loko swi nga endli loko a swi endli tshikani na sweswi ndzi nga vulala so ni yi tlhontlhini un'wanyana ta nghena a kandzela henhla kona a ri karhi a kandzela timhaka ta ku a gezi mi swi vulavulaka mani kombela ku wo nga ta nghena a ni vulavuli wena a no ringeta ku kombisa ku a hi swi langutiseni hi kambirhi not hi tihlo ra rin'we ntsena hi ku mi teka vanhu mi va yiseni mi ku va training
hi tiva ku masocha ma trainiwa la kaya ma-security ma trainiwa la kaya va kula van'wana va zeka va ta traina eSouth Africa va ta va vuyela matikweni ya vona va ri na vutivi bya South Africa so n'wina mi va teka mi va yisa leni ku endlekela yini loko va fika leni swi va nga tshembisa swi a ka ha ri swona se va tikuma se va ri le nyimpini swa straight loko mi va mi languta ka timhaka leti ta vanhu lava va nga hetelela va makwavo lava va nge le ku pfulelana ni milandzu mi le ku voneni swilo swa muxaka muni la swi nga va swi ka swi vula yini leswi no hi ku langutisa ka mehe loyi a ya pfula nandzu wa kota ku vona ku loyi un'wanyana leswi swi endlaka a hi swona a hi leswi swi fambisaka swi yisaka etiko emahlweni good pet ku na swilo swin'wana swa ku fana na swilo swin'wana a mi vulavula ku ku na vanhu lava ku nga na G20 leyi nga hundzu ku na loko ka nga tlangangiki kasi a ku lava ku endliwa yini i yini lexi a fanele ku endliwa xona sweswi hi nga vulavuli hi ku i president a ri one loko a ni ri vhele a tiva ku vhele president a nga rhandziwi xin'wana na xin'wanyana hambiloko ko dlayiwa munhu KZN i president a nga rhandziwi hambiloko va ku ni ku byela ku meni la thembisa la ku nga thyaka va ta ku na president i endle so president i totiwa ka timhaka leti hinkwato n'wana wa vanhu kasi i johe yini xa ku ze yin'wana na un'wana a n'wi zonda hi ndlela ku i president a endlaka so a nge swi tivi hinkwaswo hambi hi maphorisa laha hi nga na voko ya kusuhana swin'wana swi hundza va nga swi voni va nga swi tivi swin'wana swi swi endla hi vanghani va voko ya niwani njhe loyi a nga ku tlhaya khomiwa swo sweswi ku vula timhaka ta brag budpet a ku na nyanga ku va le mhaka la ku corruption ya maphorisa mara hi le ku endleni un'wanyana se maka xivutiso lexi hi xi vutisaka xi ni fikisa ka xivutiso lexi un'wana a nga tshama ni vutisa xona ku kahle khalanga ku la tikweni ku tele vanhu lava rhandzaka tiko kumbe ku tele vanhu lava rhandzaka vovinyi va ri voxekile hi ku loko sweswiwani xiyimo lexi fika la ka xiyimo xi xa ku vanhu ku fana na sweswi loko mo languta tiko ra Afrika-Dzonga a ri va ra ka xiyimo xa kahle kambe ra tikomba seni loko ri pimanisiwa na malembe ya 4-5 lama ya le ndzhaku ku se ri kongoma kwihi swilo swin'wana swa ka swa antswela van'wana loko load shedding yi nga ha ri kona yi kutani vanhu lava va tirha tiawara tintsongo se va tirha siku hinkwaro sweswo swa ku taniya a hi swi languti sweswo kati na swi veka so mi khomela va ni lehisa nkarhi wun'wanyana swi so ma vona ku a ku onhaka loko nga endleka malembe lama president swi vulavula hi ndlela ya ku na 9 wasted years n'wana n'wana a ri against swi mara leswi a swi vulavula a ku ri ntiyiso leswi swi nga va swi endleka la ndzhaku swona a hi nge swi voni sweswi le ku lunghisa masweswi endle ku lunghisa and then i last term ya yena loko a lunghisa so loko se vanhu va tolovela ku hi faneke hi hanya so hi tirha so ku endliwa so tirhela rixaka loko a huma yena ya already vanhu lava se va khome hi famba hi ndlela ya so loyi a nga ta khoma la i ta kuma swilo se swi famba kahle ku ta praiziwa yena ku hi yena a nga tirha kahle ku ri ka yena swi te na luwa n'wanyana na sweswo ku nga woniwa la ndzhaku loko a fika teka over loko a ta lunghisa va le ku kokeni ehansi loko a lunghisa va kokana ehansi se i fanekele a endla yini matshan'wini ku va hina hi va hi n'wi sapota hi ya emahlweni hi leswi swi nga right a hi endli swona nametwe ripota mina khensa swinene leswi mingisera vulavulaka hi swona i ku mi ta tsundzuka ku ve na nandzu lowu nga pfuriwa a xitichi xa maphorisa a Sandton hi ti 22 ku nga tolweni lexi nandzu lowu wu pfuriwe hi Nkosazana Zuma Mncube loyi a vilerisiwaka hi ku na vanhu lava nga suka Afrika-Dzonga va kha va ya a Russia kambe ndzi mi hetisela xitori xolexo andaka loko ni hetisele mingisero lo nhleka njani botati njani fokeli mjani bota me a kuke a khensa botati hi ku hatlisa ne ya ina ri birisiwa vanhu lava va nghena ku va foyina sometimes va ku wasman lava nga joina MK va ta va ya tsutsuma leni swi nge ri rixaka rin'wana le se wena u endla yini u lava ku tshama kwala kaya u nga yi helo u nga jikajiki u nga yi helo u nga ti na tipulani tin'wana botati mi vula va hi n'wina lava a no vula loko sometimes va foyina va ta na ku tsolasola ka ku va van'wani va ri kwala vo KZN wena u ta famba u ya kwihi u tshama la kaya u kuleli kwalano u tswariwa kwalano u tirhela kwalano u nwa byala kwalano a hi fikeni vanhu va ri na chance ya ku fambe botati no byala kwalano u nwa byala u teka nsati kwalano u teka makhelwani kwalano u tshama kwalano u kulela kwalano u yisa tihomu kwalano
hayi kombeni yona botshet nemetwile imani mdzesho isalele botshet ya iyindlu letingamakwa vo-90s wathi satibiwa loko ngibona isitele swin'wana swi kha swi nghena a mi ti tshiki ati asete botshet so asset asete ka vanhu lava va ha kulaka okay khale ka mathebula ku pet a ku ri na hindlela so hi yona yi khoma number one mara ya biwa ku voniwa ta musweswiwa hayi botshet ene ku na milawu yi lawulaka tiyindlu ku loko muako wu ze wu vona malembe yo nge a wa pfumeleriwi ku fayiwa wu va timhaka ta ndzhaka kambe hi ta ku yini kambe se tani khensile boto wa mina khensa swinene inkomi khensile swinene ya hafu kupela ora ya 12 hi 20 kumanga misava ora ya n'weta emisikwini nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso miyingiselo omgana lona FM ku hela ka vhiki loko hi huma ka ko a tiko leri Afrika-Dzonga a ku ri mphesa ngopfungopfu a Gauteng na le Limpopo na le Mpumalanga hikuva van'wana va vavhakachi nhlangana na vona hala Hoedspruit sweswo swa ku taniya kambe ke imani amukela Professor Thembasono Professor Thembasono ina ku bula na vona hi langutaka timhaka ta G20 hi tlhelo ra tipolitiki ku va voni ku famba yini ku kha ku endleka yini hi ndlela yoleyo prof inhlekani mi amukeleli ka munghana lona FM khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku bula na yini inhlekani hamshata hinkwenu ku hela ka vhiki ka kahle loko mi la ni tshame kona a ni tinyungubyisa ku va maAfrika-Dzonga loko lava vo kombisa ku vilela va nga se kombisa ku vilela kambe hi sunguleni kwalano mi vone yini hi G20 leyi yi ri kona prof hi tlhelo ra ku twanana kumbe ku kala ntwanana wa n'watipolitiki kumbe varhangeri ka G20 ni vonile swilo swo tsakisa ngopfu to sungula hi vonile president wa hina Muganga Ramaphosa ku ri hi ntiyiso hi munhu loyi a kotaka ku fambisa swilo swa Afrika-Dzonga amatikweni a le handle hi xilo xo tsakisa ngopfu ene hi vonile na loko a kotile ku kombeta before na G20 yi sungula a kombeta varhangeri va le Joni ku ri va kulumaka Joni yi sasekele ngopfu loko G20 yi ri kona so swi kahle and xa vunharhu ni vonile ku ri President Ramaphosa na Ronald Lamola yi ta swi nghena G20 leyi va tsutsumile va matikweni hinkwawo va kombeta ku ri a hi ve ni xilo xin'we ka G20 loko G20 yi hlangana a Joni and vanhu va lava tele hi vonile varhangeli va Australia varhangeli va vo Japani varhangeli va EU vanghana va America hinkwavo ka vona a va tili la Afrika-Dzonga ivi va twanana na President Ramaphosa ku ri ku fanele ku endleni loyi a nga kaneta a nga ala kambe a tile hi loyi wa le Argentina hi yena a nga yima na Donald Trump a ku la ku ta nchumu leswa declaration swa n'wina i va kaneta kambe na hambi a kanetile lava van'wana va nga kona va kombetile ku ri hi nga fambisana swin'we na ti-declarations leti va nga ti endla hinkwato ka tona hi leti Donald Trump a ala hi tona a nga sungulangi hi G20 leyi nga nghena Afrika-Dzonga ku kaneta ka swilo leswi a ni ma vona vhiki leyo hindza a ku ri na lexi va nge COP30 COP30 a Brazil Donald Trump na America a va yangi va arile ene ro sungula Donald Trump a teri hi fanele ku ri hi huma ka UNESCO i va mpela hi huma kambe Joe Biden loko a nghena a hi vuyisela futhi and manjeni na sweswo u ri ka WHO hi fanele ku ri hi huma so hina Afrika-Dzonga hi nga gunguli ngopfu loko Trump endlile leswi ku va hi xako xexo u la ku hundzisa misava hinkwayo ku ri ku va yi murhangelo swin'wana u la ku va Jehovha
loyi a fambisaku misava hinkwayo so manjhe u tsandzekile so Afrika-Dzonga yi byerile Donald Trump ku ri sweswi hina hi lava xilo xa multilateralism a hi lavi tiko rin'we loko endla lexi u nga endli lexi hikuva hina hi misava leyi yo ka yi nga fumi hi America ta manje leswi manani Khumbudzo Ntshavheni a nge a hi voni huwa leyi nga ta va kona ka America na Afrika-Dzonga swa tele swi ta va koho na leswi Afrika-Dzonga na America na Britain ku sungula hi n'hweti ya January 2026 va ta fanele ku va endla lexi va nge xi G20 Troika hikuva hi Troika leyi hi Afrika-Dzonga hikuva Afrika-Dzonga sweswi ya ku heta ku va president ya G20 and hi January ku sungula America and hi 2027 hi Britain leyi nga ta kona so manje va fanele ku ri va tirhisana swin'we so Donald Trump u nyangatsekile ngopfu u ta endla ku ri Afrika-Dzonga yi nga ti karhati na ku ya lembe leri taku ka G20 America a nga no endla sweswo ka swi nga tivekani swo va alana na ti-visa a nga va kaneteli ntsena a va alana na visa ku ri va ta hi leswi a nga swi endla hikuva u nyangatsekile ngopfu hikuva a susumeta hi mabunu ala Afrika-Dzonga vo Solidarity vo Africa Forum vo Freedom Front Plus valungu lavo a va nga lavi ku ri Afrika-Dzonga yi fambisa swilo swa G20 kahle naswona va hembile ngopfu va ku Afrika-Dzonga yi dlaya mabunu yi endla leswi yi endla leswi manjeni Donald Trump u na CIA leyi swi tivaka ku ri swilo sweswo va swi vulaka a swi endleki kambe u te ri n'wina vanhu mi nga yi ka G20 Afrika-Dzonga hikuva Afrika-Dzonga a yi fanelangi ku va sweswo hikuva Donald Trump himpela u ha nyangatsekile ngopfu hi Afrika-Dzonga loko yi tekile Israel yi yisa a Netherlands a The Hague so prof ni byeleni loko munhu a ri mbulavuleri wa White House i va a ri na matimba yo fana na mapresident ku fika ku a nga ze a byela president wa tiko rin'wana ku i n'wi vone a rolla his mouth loko a vulavula leswi mavulavulelo ya mixaka luwa prof ya vula yini manjeni ma vona xinoyitana lexi nga vulavula chaka xi na malembe mangani 27 years only 27 years a xi na ku respecta lavakulu kambe xi vonile boss ya xona matsundzuka vhiki leyi hindza Donald Trump a byela un'wana wa n'wina va haxaku mahungu last week manani loyi a n'wi vitana phiki ku le ku nga ku nguluve a na noma u tivi nchumu a ni hi munhu loyi a nga respecteki vanhu so na xona xinoyitana lexi a xo la ku kombeta boss ya xona ku ri no mina ni ku sala ndzhaku ni endla leswi wena u swi endlaka so wa swi tiva ku ri no Donald Trump u ta n'wi seketela a nga nga endli nchumu so hi leswi endleka kona ka vanhu lavo va landzelaka Donald Trump na le America va endla tano a nga endleli ntsena ka president Ramaphosa un'wana na un'wana loyi a lava ku kanetaka Donald Trump u ta endla tano a hi languteni yin'wana leyi nga kona loko hi ri tanihi tiko hi langutana na timhaka ta G20 swi tikomba onge timhaka ta G20 va MKP va nga swi lavi na va Operation Dudula ivi ku tlhela ku langutiwa nakambe na ku veri ku na vanhu vo fika 17 loko ni nga hoxisi va nga Ukraine Russia a tinyipini leyi va nge ku na nawu wo karhi lowu nga tluriwa ku le ku endlekeni ni laka prof loko mi languta ka xitori lexi swi kona ma vona swo sungula hi MKP kasi mani Jacob Zuma
and Jacob Zuma ulwa nyimpi loko a yi nga heli na President Ramaphosa. Hikuva u tirhi loko a n'wi tekela swilo. Ma vona leswi endleka ka Jacob Zuma na President Ramaphosa swi fana na Donald Trump na Joe Biden. Mara vona rivenge leri nga kona ka Donald Trump na Joe Biden. So na ka Jacob Zuma na President Cyril Ramaphosa swa ha ri koso sweswo. That's why manjini a nga tirhi n'wina mi nga support vanhu va MKP loko mi nga support G20 leyi hikuva yi ta endla Ramaphosa ku ri a va na ndzhuti ku ri a kombeta ku ri hi ye president wo tivikana. So i xo sungula. Xa vumbirhi leswi ma swi vona vana va Zuma sweswi va na leswibakele va yisa na court ku ri hikuva un'wana u ri hi wena u nga endla ku ri vanhu lavo va ya le a Ukraine le va xisiwile ku ri va ta endla swin'wana kasi va rhumeriwa ku ri va nghena ka masocha la Russia la lwaka na Ukraine. So ka ha ri swona sweswo swilo swa Jacob Zuma. Mina a ni tshembi ku ri vana va Jacob Zuma or un'wana wa vona lowa nhonyana a nga endla leswi a nga swi endla va Jacob Zuma a nga swi tivi. So rintiwo ra ku ri fanele ku va ri koho kwala. So hi nyimpi leyi nga kona endzeni ka ndyangu wa Jacob Zuma hi swona xin'wana xexexo. Xa ku lava ku ri okay, Operation Dudula yona yi na nyimpi ya yona a yi aleli G20 yi na nyimpi yo mfumo wa Afrika-Dzonga a wu tivikani hi mhaka yini. Sweswo for example ku humele mahungu lawa va nge va nyikile ti-license ti-vhiki to va nyikile ti-license ta spaza shop iva va nyikile license ka vanhu va le handle iva va swona hina vaaki va tiko la. So manjini Operation Dudula ya nyangatsele ngopfu sweswo yi ri hi yoho mfumo lowu u tisaka vanhu va le handle ku ri va ta xanisa vaaki va Afrika-Dzonga. Hi leswi swi endlaka kambe a yi nga lwi na Afrika-Dzonga hi mhaka ya G20. A nga kombeta ku ri hi mhaka ya yini n'wina mi languta swa le handle mi nga languti yini. Leswi mi swi endlaka kahle ka swa le handle hi mhaka yini mi nga swi endli ka vaaki va Afrika-Dzonga. Se loko ka hetsela Prof, mi ri yini hi nyimpi leyi nge le ku endlekeni ka tintombi leta ka Zuma loko lowun'wana a nge le ku tengeni ta tlhelela hi April a xawa loko nandzu lowu wo landzelerisiwa ku ya hi leswi ve nge wu tlule yin'wana ya milawu ya tiko a swi ngo to endla leswaku ku lwa ka vana swi hetelela swi kokokokana na vandla swi tlhela swi kokokokana tiko ka tinyimpi leti. Mativa vanhu vambirhi lava fanele ku va vulavula va nga nyeli va tumbela. Tatana wa vona Jacob Zuma a fanele ku va a hlamula leswi. Xo sungula. Xa vumbirhi Nkosazana Dlamini Zuma loyi a ku ri nsati wa Jacob Zuma loyi ku nga manani wa n'wana wa vana lava va lwaka a fanele ku va vulavula. Manjeni hi mhaka yini va lowi hi vanhu leswi swi ya kombeta ku ri endyangwini wa Zuma ku na swilo swi ka swi nga fambi kahle. Manje swi ta hetelela swi onhi vito ra Afrika-Dzonga. Ku nga va ku heta ku huma nyimpi hi mhaka ya swilo leswi. So a fanele ku va swi pfala hi ku hatlisa swi nga swi onha vito ra Afrika-Dzonga and swi nga swi nghenisa swilo swa KwaZulu Natal ku ri swi nghena atikweni ra Afrika-Dzonga hinkwaro ka rona. Prof, Nemetweni, khenseli nkarhi wa n'wina ku tiya ku hengeta. Attention.
ku khensa mina hi sweswo mingiselo nghena lona FM va va hi bula na vona i professor Themba Sono va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka ha koho loko kha ku langutiwa ka timhaka leti ti fambelanaka na G20 a hi yeneni ka dokodela Kingsley Makhuvele endzhaku ka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona i sweswo mingiselo nghena lona FM ntiyiso hi yo mhaka eka yisa mahlweni nongonoko Afrika wa vulavula lava na va ku bula na vona lava va tiva na la mutlangi wa bolo wa ndhuma Ronaldo a nga tswaleriwa koho Cristiano Ronaldo a nga tswaleriwa kona ku ri ambassador wa tiko ra Afrika-Dzonga leyi a Portugal malembe ndzhaku i dokodela Kingsley Makhuvele na ku bula na vona la hi languta ku va vone yini hi timhaka ta G20 hi ndlela leyi kambe ta va sungula hi mhaka nkulu leyi a va yi rhandza ni tiva ku na sweswi va ha yi rhandza dokodela nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lona FM Kalanga nhlekani khense ngopfu n'wina ni tiva mi rhandza ngopfu timhaka ta protocol se leswi mi rhandzaku timhaka ta protocol mi languta leswi G20 yi nga fambisa so mani vilerisa hi ku pfa ni vona vanhu va kha va hinda loko president va ri ku vulavuleni mi vona yini hi swona Kalanga tihlo ra n'wina ri kahle ngopfu ma hi leswi na mina ni swi langutisile van'wanyani va yime milenge mi hleketa nga ku va ra heti nkulukumba loyi hi ta kota ku famba a ni tivi ku ri va jahele kwini loko bosi ya vona yi ri busy ri ku vulavuleni a va tshamanga hansi fanele va teka hi va yisa ka machina va ya dyondza machina loko president wa vona vulavula ku hava na lwadzi nyikaku hinkwavo va yingisa hi swona swin'wanyana leswi fanele hi swi lunghisa hina loko na ha ri ka protocol loko vanhu va va endla timinister Kalanga a hi va train ina ni va byela straight amahlweni ya vona ku ri fanele va tikhoma njhani ku ta endlakala yini swin'wanyana leswi hi va ku makhombo hi va ku na wona swi mhaka ku ri a va ha trainiwi vanhu va ta va hleketa ku ri va swi tiva ngopfu tiministara hi tiyini kasi ku na nawu ku na protocol swi vula ku ri a packing order swilo fanele swi va laha swi fanelaka ku va kona hi nkarhi lowu se loko mi ta hi ku angarhela dokodela hi ka hi languta ka ntirho wo hi woxe mi vone yini n'we Kalanga Afrika-Dzonga yi khome ntirho lowu kahle mina na n'wina Kalanga hi vuye hi vulavula leswaku ku hava ku ri ma-Amerika va nga ti la va ta la hikuva va swi tiva ku ri ku nga fiki ku endliwa swilo leswi nga ta va boha la mara ma-Amerika va miscalculatile a va hleketa ku ri va tata loko ku pfariwa loko ku hela summit va ta niketiwa xitulu xa vona hikuva presidency ya vona yi sungula hi ti first ta December mina ni hleketa ku ri a va hlekete na ku ri va ta fika va table document leyi nga ta fika yi kanetisana na consensus leyi nga developiwa and va ta va on record and that's why Afrika-Dzonga yi endle document leyiwani kona hi Mugqivela hikuva traditionally Kalanga ma tshama mi vulavula hi document mi debate ivi mi adopta swa sungula ku endlakala ku ri document ya adoptiwa ku debatiwa later swi vula ku ri yi kona mhaka and mhaka leyi nga kona I think yona leyiwani xilo lexi Afrika-Dzonga nga xi endla xo ka va nga landzeli nawu wa international law Kalanga va ri a ni tivi xichangani va yi vitana yini va ri states are all sovereign swi vula ku ri tiko rin'wana na rin'wanyana ku hava munhu loyi a nga na nawu lowu hundzaka nawu wa hina la Afrika-Dzonga so loko hina namuntlha hi pfumelana ku ri Kalanga hi lava va ta famba va yimela a G20 hi va nyiketa maphepha la vonisaka leswo fanele America yi accepta mhaka leyo and naswona charge d'affaires swi vula ku ri ambassador i acting ambassador una ti-powers hinkwato ta ambassador matimba ya vona va vulavulela tiko ra vona va nga yisa na tiko wa nyimpini va nga sayina hi declaration of war so va vulavula on behalf ya president ya vona siku rin'wana mi ni khumbuza ni mi hlayela citation ya ambassador loko appointiwa ku tsariwa ku ri yini so leswaku ri hina hi ta vulavula ku ri no i violation ya protocol ku tisiwe munhu un'wana yini a fanele leswi hi nga swi endlanga xilo lexi Afrika-Dzonga leswi mina ni swi vonaka a fanele va swi endlele Kalanga
a fanele va pfumelana ku ri okay a ne n'wina mi la ku ta ka closing ceremony and mi la ku ta teka over chairmanship ya n'wina leswi hi nga ta swi endla hi ta endla ceremony yo hand over chairmanship a ofisini ta yena hi ta mi byela siku na nkarhi before presidency ya hina yi hela at the end of November va yi tshika kwalano va nga vulavuli leswaku ri hey i junior lo in junior va represent the country junior in a sovereign right to represent the country a ni tivi ku ri a va hleketeni va vulavula swilo so ena hambi ku kube ambassador loyiwani prof dokotela a nga va a ri loko ku ve i ri yimela tiko wa swi kota na ku yimela tiko laha ve nge ku yima ti-president ta matiko ma vona ku yima ku hlangane matiko kwalano yeah u na ti-right to fana na president wa yena u na ti-right to vulavula u na ti-right to kanetana na vona i swilo leswi va swi vitanaka a sovereign right and ku ri munhu wa appointiwa delegate head ya delegation wa appointiwa hi government ya yena ambassador ka matsalelo ya yena ya accreditation swa vula ku ri xin'wana na xin'wana lexa xi vulavulaka u xi vulavula on behalf of mfumo wa mina na mina ni nga president ya le America so kwalano Afrika-Dzonga yi hume endleleni ngopfu va fanele va nga swi endlanga leswi hi mhaka ku ri sovereign right is sovereign right va nga teki debate ya ku ri hina hi la ku nghena a ringini hi phikizana na America hi lwa na America a hi lweni hi ntiyiso a hi va kombeteni ntiyiso mara hi landzela nawu diplomacy yi important ngopfu hi nga sunguli president yintshwa ma vona ku na leswi va swi vitanaka consensus aka G20 and I think vanhu lava nga forma G20 khalanga loko va adopta consensus a va endlela ku protecta matiko yo fana na hina Afrika-Dzonga economy ya hina ka G20 economy tsanani ngopfu I mean I think hi yima kwalano ka vuma 40 something economy ya hina yi ntsana na economy ya le California yi nga state within or province ya le America so a ku ri ku protecta hina now consensus khalanga swi vula ku ri you synthesize the ideas ta vanhu and everyone it take the best wishes and consensus vula ku ra ku votiwe loko ri na munhu un'we ntsena nga pfumelani na swona ku hava ku ri document yi nga adoptiwa mara munhu a nga pfumela ku ri a ni pfumelani na yona mara a never blocka ku ri document leyiwani yi adoptiwa i leswi Argentina yi nga swi endla hi ku twisisa ka mina ku ri mi nga ya mahlweni mara mina ni twani na yona yi vitaniwa consensus nkarhi wun'wani yi vitaniwa qualified consensus ku na leyi vitaniwaku lukewarm consensus kalanga swi vula ku ri loko minority vanhu a mithinini va nga va hi 5 anti ka G20 leyi va ri na idea ya vona van'wanyani lava the other 15 nga pfumelani na vona but 15 leyi nga pfumelana ku ri no hi ta passa this resolution or this paragraph na hambi hi nga pfumelani na yona swi vula ku ri i minority decision leyo i consensus yi protecta what I like to call kalanga the power of one nambu run'we however weak you can be your voice must be heard ku fana na ku vote ya n'wina mi nga khalanga sweswi fanele count it's the power of one so i leswi Afrika-Dzonga yi nga swi endla yi stika aka leswi swi vitanaka sufficient consensus se dokotela hi nga se heta a hi vulavuleni katsongo hi leswiya na n'wina mi swi rhandza ngopfu na so namuntlha ni yo teka xiboho xa ku ni lava ku vulavula na n'wina hi leswi mi swi rhandza ngopfu kumbe mi swi rhandzaka ngopfu dokotela ku brand South Africa loko mi languta ntirho hinkwawo ku endleke yini hi brand ya tiko brand ya tiko yi enhancewe ngopfu yi improve ngopfu khalanga the way vanhu va hina ka mfumo the technocrats vanhu va protocol maphorisa everyone anga handle vanhu va le tihoteli lava hlayisaka ti-guest ta hina va hlayise vanhu hinkwavo va hlayise swivakachi swa hina hinkwaswo na hina vatshamamatiko ku va pfumelela hi nga phikizani na vona tindleleni hi pfula tindlela ku ri va kota ku ya timithinini ta vona swi vonisa ku ri Afrika-Dzonga ya swi kota ku tirha na matiko mambe loko va vhakachela i xixa kahle ngopfu brand ya hina yi khuphuke ngopfu reputation yi khuphuke ngopfu van'wanyani lava va ri kona lava vula ku ri va ta vuya kambe va ta vhaka va tsakise hi tiko ra hina
ene yi endlakale hi nkarhi wa kahle khalanga amatikweni yan'wanyana sweswi kwa titimela la etimpfula ku ri hlaza va vona na ti-golf course ta hina un'wanyana ni fonela Makhuvela loko a ni ri na nkarhi a ni ta tlanga golf la ma vona ku ri yi enhance brand ya hina swi endle kahle ngopfu a ni yi tivi golf dokodela kambe swa fika la munhu a nga zaka ku eyi byasi lebyi kahle ku na navela ku tlanga golf yo endlisa ku yini kumbexani hi ta vulavula hi swo siku rin'wana hi ta vulavula hi swona siku rin'wana hikuva ku ri hlaza la ku saseke ngopfu loko mi langute golf sweswi lava humaka kona ku tele snow va tshama va ri ndlwini a va le handle hala hi tshama hi le handle hi mbale tixoti va vona ku ri actually we can offer something lexi va ri havaka vona ni mi twile dokodela a hi hetseleni salele hi minete la ku endleka yini sweswi ku sukusela sweswi ku fika ti-1 ta December Afrika-Dzonga from sweswi fanele sungula ku lunghisa ku ri ini ti-priority ta vona Afrika-Dzonga leswi prof va swi vula ya va troika yi vona ku ri contribution ya yona ka troika ina eAmerica na United Kingdom yini and fanele decide ka swilo leswi nga important leswi fanele yi lavaka ku swi vona aka presidency ya le America ni mi twile dokodela khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa hina hlekani lowu vana na siku lerinene ku dya ku hengeta nkhense ngopfu kalanga inkomo hi sweswo mingisero mkananona FM lava hi bula na vona i dokodela Kingsley Makhuvela a hi bula na vona hi timhaka ta G20 summit leyi nga va kona ku hela loko ka vhiki leyi nga endla leswaku mingisero a ni tsarela papila ku kumbexana a swi ta va swi ri kahle ku tanihi tiko hi khensa ku va hi ri na president wo fana na Matamela Cyril Ramaphosa hi ku i un'wana wa vanhu lava va a nga le ku lweni na vanhu lava va nga laveki ku tiko leri ya mahlweni vanhu lava nga laveki ku tiko leri ya mahlweni hi lava va hi yisaka ka grey list i vanhu lava va hi yisaka ka timhaka ta ti-load shedding hi vanhu va lava nga laveki ku tiko leri ya mahlweni hi vanhu lava vo loko vekeriwe ti-traffic light va ya va tsuvula se ni lava hi bula hi swona loko hi vuya mahungu ya misava ka nomboro ya le ya 0860002543 a henhla ka nhloko ya wona yan'we hi lawa mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa Gayisa Flatana FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela 19 tani ka Afrika wa vulavula mina Francis Kuna makaunya khensa vuhleri bya tatana Professor Sono na ku mina ni nga phawula ndlela leyiwani ka G20 yi fambe kahle swinene na kulukumba Cyril Ramaphosa kombise vurhena na ku va a kombisa ntokoto wa yena na mbulavulo wa yena wu fambe kahle swinene na varhangeri lebyi a byi ri kona la tikweni lebyi byi nga ta byi ta kanela swi le ka tiko ra hina swa ku tiko ra hina ku ya mahlweni hinkwaswo ka swona ku ya humelela ni ku ya mahlweni khalanga mayelana na swilo hinkwaswo leswi nga kaneriwa na leswi nga vulavuriwa lavaya va Operation Dudula a va nga tata hi mhaka ku hi vona i nhlangano lowu kokelaka tlhelo i nhlangano lowu wu nga amukeleki matiko le handle wu taka na mavonelo ya vona kambe a swi ri na mfanelo ku ri va support ni board na Afrika va vulavula tiko ra hina va wu khome kahle nhlengeletano wa G20 na ku va ku ri tiko ro sungula Afrika ku va wu rhurhela nhlengeletano lowukulukumba swinene na ku mina ni tsakisiwa ku tiko ra hina ri va kona mepe wa Afrika na ku va wu tiviwa misava hinkwayo hi swilo leswi kwatisaka Donald Trump ku tiko ra Afrika-Dzonga ri nga va na ku humelela ri kula hi ndlela leyi mani ta ku swi fambe kahle swo lava varhangeri hinkwavo lava a va ri kona laha va ti dyondzisa na ku va ku tshamiwa hansi ka matiko yo karhi leswaku va swi vona ku tiko ra America leswi ri nga na swikhiri loko ro tshika ku endleke swa so
hi nga kota ku tiyimela hi endlisa ku yini na hikuva va nga nyiki matimba ka tiko ra Amerika. Tiko ra Amerika ri laha matiko lama nga ta hlangana va kuma switshunxo xa ku va nga tshameli ku dzumba va karhi va thusisiwa hi tiko ra Amerika. Pat Simpson Masanganyi kusuka aka Dzingidzingi. Hayi khalanga na muhumelerisi kwalano ka hito Afrika va vulavula lexi nga kona vanhu va fanele va dyondza ku tiva leswaku swilo la misaveni a swi fani and then na leswi swi rhandzaka hina vanhu hi nga rhandzi swilo swo fana la ka misava leyi. Ni vula leswiwa hikwalaho ka ku G20 yona yes yi nga yi fambe kahle hi ku ya hi matihlo ya vanhu vo tala mani weni ka sayiti ra tipolitiki ta munhu because mfumo lowu a ni rhandza wona ku ri wa kokwani Tsavusi ntsena. So leswi ni vula leswaku mavona timithini ta ku mi ta ma kuma timithini mi nga swi tivi ku vanhu i ncini lexi va xi lavaka mi nga rhanga mi hlengeti vanhu va vutisa ku va lava yini swa vava ka tiko leriwani and to move forward ku ta va ku ri ntirho ta swa mi kuma ku a swi kahle ku ya vulavula xilo ku ni kota ku loko teka lexi nga langutisa switandzhaku swa kona ku ta humelela yini wa swi vona ku vanhu va le ku rileni la etikweni hi vanhu va le handle. Nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela. Nongonoko Afrika wa vulavula wu sungurile i xiphemu xa vumbirhi lexa nongonoko se hi makumu hiko se hi la ku nghena ka ku a hi buleni va ka hi leri tiko ra n'we Afrika-Dzonga ku na vanhu va nge ri hekho hi bela mavoko President Cyril Ramaphosa tiko ra hina se ra tikomba ku ri ya kwihi van'we va kaya ku na la ri ya kona van'we va ku impela van'we va ku ha swona hi leyi G20 yi tini yi tlha yi hunda hi ku ya hi dokodela Kingsley Makhuvele va ri brand South Africa yi tlakukile. Loko vanhu va kha va ta tisa vuvekisi laha va vuyerisa mina na wena swi nga endleka va nga hi vuyerisi hikuva mina we hi kuma mintirho kwala na kwala kambe yala nga ta va ku mintirho wolowo i kuma i hakela xibalo lexi xi nga ta hetelela xi tirhisiwa ku hi xavela maphilisi lama hi nga ta ma kuma xibedhlele. Se la hi ku ya hi mingiseri loyi swi tlhela swi ya mahlweni ka ku hina vantima futhi na hambi loyi hi humelerile a hi hluvukisani a hi ndli nchumu xo hluvukisa. Loko munhu a za a tekeriwa timovha ta 4 u hundza 51 million swi vula ku munhu yaloyo i lo teka 51 million a yi veka kaya se i hluvukisa van'wana kwalano i le ku antswiseni tiko hi ndlela yihi. A hi ku twiminisi ra mina nomboro hi le 0860 002543 yi famba na G20 mi yi voni G20 yi fambile va operation Dudula hambileswi va nge a va nga langutani ngopfu na ku alalana na G20 a ko va mhaka leyi ya ku mara ha mi vona mi le ku fambiseni timhaka ta G20 kambe swi swa n'wina la tikweni a swi le ku fambeni kahle n'we mi ri yini ka mhaka leyi. A hi ku twiminisi ra mina 0860 002543 na timhaka tetiya ti khumbaku tintombi tetiya ta ka Zuma ti nga pfulelana milandzu swi nga va swi kha swi vula yini leswiwani hi leswi ni lava ku twa n'wena nomboro hi leyi 0860 002543 xitlhangoma hi loyi nhlekani inkomu na vaxumi eGiyani sivara wa mina a hi tswana mina lexi ni nga vulaka xona tanihi ku sweswi ni vulavula mina tanihi munhu hayi tanihi vanhu ya ni lava ku veka rivaleni leswi ni byongo bya mina loko ni hleketa na ku languta laha ni humaka koho na laha tiko ri humaka koho na laha hi fikise ku yini kumbe hi fikisisiwe ku yini swi fambile njhani. Ni lava ku vula leswi xo sungula ni vulavula sweswi na n'wina ni nga va muhlanganisi wa hina moyeni tanihi mutshamaxitulu ni hoyozela ni saluta van'wamahungu mi tirhe ntirho wukulukumba ngopfu laha ka G20. Loko tiko ro mi languta hi tihlo ra kahle vurhangeri byi mi languta hi tihlo ra kahle a va fanele va mi antswisela swin'wana leswi ni nga ta ka ni nga swi vuli hi nomo wa mina la mahungu lama mi nga hi nyika wona ya endle ku hi vulavula hi G20 hi yi themendela ku fana na leswi hi themendelaku mupresidente wa tiko kambe leswi ni la ku vula swona hi xihatla i ku a ni swi lavi ku rivala kumbe ku rivarisiwa. Tiko ra hina ri na maendlelo lama ku loko ri na swilo leswi swi tikelaka rona nkarhi wa ha vulavulaka hi swona tanihi loko loyi a hlekaka ndhaku i hleka ku antswa hi yena hi langutaka yena. Ni vula yini na hi ve na joni leriya hi karhi hi vulavula hi rona na n'wina kwala masiku leyi nkarhi wo leha na mupresidente va yile eka joni leri a va ri tiva va nga kulela ka rona loko va ri xawela ku
ri thyakile mabuleti ya tekiwile se tsakisa hi ku la ka G20 la va swi kotile ku hi komba hina vaakatiko hina hi votako hina hi hakelaka swibalo leswaku va nga swi kota ku basisa doroba leriya se mi nyike eka vona loko mi kote ku ri basisa doroba leriya mi la ku byela hina vaakatiko hina hi hakelaka swibalo leswaku ra ta kala ri basile hina ku nga herikike kumbe a ku tsakisiwa vayeni na hi ku loko vayeni va ri ku teni swivari wa mina na munghana lonene na vayingiseri i la ku sungula ku kula yindlu ya wena hi ku vona vayeni a wu basanga kahle swi fana leswi a mi vulavula hi swona swa ka Zuma hi ku loko leswi a mi nga swi vulavula swa ka Zuma swi vulavula tivila mbiteni se hi leswi mincino yi va hlanganisile vayeni va matiko lama ma G20 na matiko ma le handle hambi ku ri African Union tiko ra hina ra African Union na matiko ya Afrika hambi ku ri European Union va tela va hlanganisiwa hi mincino yo hambanahambana na valava ka hina va xibelani va va hlanganisile vona va tlhelela matiko ya vona va ku leswi nga swi vona South Africa swa khomeka swi kahle se a hi ndleni ku loko hi ndla swilo hi nga ndli se swi hi nga tshama hi swi ndla hi 2010 hi ndla hi ku kula ku ta vanhu hi tsakisa vanhu a hi ti tsakiseni hina vinyi va tiko ku sungula hi nga tsakisa vanhu ve le handle ku va swi tiva ku leswi i swi ndlaku swi matini na leswi neneni wa xi endla ni hetelela hi ku vula leswi va nga swi endla lava declaration hambiloko a nga tangi Donald Trump i munhu i na maendlelo ma yena i xivumbiwa xa Xikwembu ni nga la ku vulavula hi munhu un'wana loko o gangisa ntombi vulavula hi munhu un'wana yi ta ku phika ntombi liya veri i xivumbiwa xa Xikwembu hi ku a ni Xikwembu loko xi ta misava hina a xi vitananga xi ndle xi ri xoxe a xi tava van'wana xi nga vandlanga se xi ntle n'wana na un'wana xi nga peluka xi nga cincani xi nga kheni manyanzi hi ta tshikeni munhu un'wana loyi a nga tisiwa hi Xikwembu i ta hlamulana na yelo a nga kambe mi nga si famba ni byeleni ku mi vona vurhangeri bya President Ramaphosa byi ri njhani hi ku vula ni hlamula hi ku kongoma vurhangeri bya nkulukumba Ramaphosa hikokwalaho ka ku mufi a va n'wi hleketili na loko va nga si hindza misaveni leswaku ximhandzani lexi a va xi khomile va nga n'wi nyika ni vula nkulukumba Mandela se lexi vurhangeri bya vona byi nga xiswona nkulukumba Ramaphosa va hanya ku fana na National Commissioner Fani Matsimula a va swi lava ku vavisa munhu se vanhu lavo fana na va president a va teka nkarhi ku teka swiboho ku vavisa munhu un'wana a va swi rhandzi sweswiwani sivara loko ni mi vavisa ni mi susa ka xiyimo lexi mi nga ka xona kwala moyeni ni ri ni suse Ted Khalanga kati n'wina hi ririmi ra vadivasisamu mi biredi n'wina ku na vanhu vo tala le ndzhaku ka n'wina va nga tiya hi n'wina hi leswi vurhangeri bya nkulukumba Ramaphosa byi nga xiswona byi famba ku fana na lompani se swi vula ku tiko ra hina a ri ta va ri njhani loko a ri lo suka ka Mandela ri ya ka Ramaphosa loko a ri lo suka ka Mandela namuntlha mi ta kahle njhani swi vula ku lembe ri le ku heleni mina n'wi ta justice ya kahle loko a ri lo suka ka Mandela ri ya ka Ramaphosa ri ya ka nkulukumba loyi a ve i Kgalema Motlakhe ri ta ka nkulukumba Mbeki leswo tala i nge swi sivekile i nge hi nga fikangi laha hi nga kona hi ku timhaka ta ku timali ti famba tibuteyini ni le tibekeni leswi swi nga endla hi va lava hi va tshembile a va tirha na va lava ka Gupta i maveriveri mina na n'wina a hi swi vonanga kambe n'wina va mahungu mi lo hi byela loko mali yi nga yi bank a yi tswali hi swona swi nga endla ku hi ya ka yini ka grey list se president sweswi ni nga vula swona mi xi tirhi xikimi xa mina loko a volotisa sweswi ni nga vulavurisa swona i nge hi nga fikangi laha hi nga kona sweswi a ni va endla leswi a venge National General Council a hi tivi ku papila leya ri nga pfuta ra ANC ku Ramaphosa va ha n'wi lavi va ta languta leswa G20 kumbe va ta languta kusukela leyi a nga tirhaka ku ta fika sweswi inkomu swi va 100 va ku Ramaphosa va ha n'wi lavi ku vula ANC leyi nga ri ku na swirho swo hindza 2 million ivi va tisela hina va 60 man mativa mara a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhleka inhlekani DP minjani hi pfukeli n'wina mi njhani pfukeli i xikalavito mani la mi tirhenge DP twanani butamini mo ti vangela mo ti vulelavo swa xikalavito mara swi na mhaka DP twanani ya ma vona leswi nga le ku endlekeni laha ka MK ne
yeah ku sunguli ku va mhaka ya xindyangu, right? Ivi vana lava swi tikomba va tsandanini le a mutini, se swi tlhambukela hala ka mfumo, se a ni va yisa na tikhoto maswani. yeah So swi tikomba hi nga ri ku le ku tikeni laya swo tlhambuka kumbe ko va ntiyiso leswi swi a ni ri Nkosazana i pfula nandzu a ku hayi lawani ku na swi se swo tlhambuka kumbe ntiyiso swi tlhambuka hi ndlela ku seketela hi ndlela leyi DP. yeah Mina ni la ku pfumela ku ri mhaka leyi a nga ta sungula a vhela a Central Police Station a ku pfuleni ka nandzu, na ku pfumela ku ri va sunguli va yi vulavula hi xindyangu. Ku loko mo languta ka vanhu lava ngo va le a Russia va 17 ku na vanhu va ka Zuma maswani, se ni pfumela ku va sunguli va yi vulavula xindyangu ivi swi tsanda. Ni pfumela ku loko Nkosazana a za a pfula nandzu swi vula ku na mukhalabye u tsandzekile ku yi lunghisa mhaka leyi, mhaka ku loko mo yi languta leswi nga yi swona mi twa leswi Floyd a nga swi vula ku ri Duduzile swi tikomba xi ri na rito rikulukumba ngopfu ehenhla ka mukhalabye maswani. So mi ni pfumela ku va sunguli va yi vulavula xindyangu ivi yi va tsanda, se yi tlhambukela hala ka mfumo ke hi mhaka ku se yi ta ya a court maswani. se swi nga va swilo yi lo va tsandza kumbe i yin'wana ya maqhinga ya ku mfumo wu ta kota ku va pfuna va languteka onge a va nga swi lavi swilo leswi nga le ku ndlekeni, hi yo mhaka va pfule nandzu se ivi ku vuya lavaya hi mhaka ya ku pfuriwe nandzu kasi vo pfuna ku lava va nga famba va kota ku vuyisiwa. Yeah, no, se ni ta na yin'wana DP na sweswo swi nga koteka. Ya nga ri na ri kona mara hi ku khomisa DP a ni mseketeri ngopfu wa President Ramaphosa maswani. Mara la ku vula ni vona ni pfuneni ku twisisa ku ni tsakisa hi ku mi nga se vula leswi swin'wana mi lava ku vula swona. I ncini xi la ku mi nga vi museketeri wa President Ramaphosa ku nga ri President Ramaphosa kumbe ku nga ri President wa ANC kambe ku ri President wa tiko, i ncini xi la ku mi nga va seketeri? Ku vulavula ntiyiso khalanga loko mo languta swilo atikweni a swi le ku fambeni hi ndlela. Xo sungula vugevenga a bya ha lawuleki, mi languta xiyimo mintirho kambe ku na rimitsi a mi swi tivi ku na rimitsi xin'wana na xin'wana xi na rimitsi. ni ri tiva kahle i khale eka hi vulavula na vanhu na vahleri lava va kha va hi byela kahle va ku heyi tiko ra hina ri sungule ku vonaka ku ri le ku lahlekeni ku sukusela eka conference ya 2007 a mi se swi twa sweswo n'we ni swi khala ene ni pfumelela na vuhleri byebyo. se loko ku ri ku ri lahleka ku sukusela 2007 hikokwalaho ka yini sweswiwani namuntlha mi ku swilo ku ri na rimitsi rimitsu hi ku khomisa khalanga handle ka ku hi vulavula hi Ramaphosa i nga ri ma vona i vandla hi roxe ra ANC twa i nga ri se a ra ha ri na lexi va nga hi nyikaku xona tanihi tiko ma swona. Ramaphosa hi ngo vulavula hi yena tanihi murhangeri wa ANC ku ya hi mina twa i nga ri wa ANC a swi nge hi endli mhaka ku loko sweswi no mbutisa xivutiso hi ku komisa loko endzhaku ka Ramaphosa ni vona i nga ri i mani un'wana wo antswa la nghenaka swa teka nkarhi ku mi nyika nhlamulo a na ha voni munhu un'wana hi ku vo Paul Mashatile ma swi vona ku se a nge se nghena ku hi ta va na problem ma swi vona ku ya hi mina mi fike njhani kwala ka ku va nga se nghena hi ta va na problem mi vona yini khalanga ma swi vona ku va ku mi nga ri kahle mina nemetri hi ku komisa a na ha hlamusela mhaka leyi ya G20 ni vona yi nga ri fambe kahle ngopfu maswani mara hi ku vona ka mina laha ni nga tshama kona ni vona yi nga ri Russia na China a va hi tekangi serious hi mhaka ku i yini xivangelo xo twala leswi nga endla ku President Xi Jinping va nga vi kona and Russia why yi nga rhumelangi nkulukumba lowa foreign minister lovo ngo i Lavrov maswani hi ku twisisa ka mina ntwa yi nga ri China na Russia ntwa yi nga ri a ku va nga na xivangelo xo twala ku why Jinping a nga tangi why foreign minister a nga tangi mhaka ku ha swi tiva ku ri president a yi nga tata maswani mara loko ka vula teto mi ri voni rirhandzu leri ri tikomba ku ri ri koho exikarhi ka
ka president wa le Brazil na president wa le Afrika-Dzonga va tikomba va lavana ngopfu ku ri kumbe lavambirhi. ya no swikomba mina ku ya mina China anyway vo va ku yi tirhiseni a ni voni ku ri na ra mhaka lomu swi languta lembe leri taka China yi ta hi helerini a America maswani a ni voni ku a nga rhume u ta ya Xi Jinping a America maswani mara hi ku twisisa ka mina kalanga ndzi nga ri Afrika-Dzonga hi vurhangeri bya vona Ramaphosa va endli ntirho wa kahle ngopfu ka G20 I content America i tiko rin'wana mata swa disturb-anyana loko mi twa ministara la gadiwaku hi swibamu swa 10 kumbe hi timovha timbirhi a ri ku hlasereni ka tiko ro fana America hi tiko rin'wana rikulukumba ngopfu so a hi vulavuleni khe swi twisisa mara mina hi ku komisa khalanga to yi nga ri G20 yi fambe kahle ngopfu. Nemetweni mina no tsakisa hi ku Afrika-Dzonga ri humini ka leswi va swi vitanaka grey list. Grey list a hi nghenise hi n'wina vo famba mi khome timali hi ti-bag hi humini la matiko yo tala swa tika ku va ma huma la se yo mhaka ni ta va hluvulela xidloko president ku amazamini man hi ni vula hina hi tirhaku hi hanya hi ku hahola hi ku swi swa ti-interest rates value ya rhandi swa hi khumba n'hweti mali ti ngo pfati ti wela mi vileli hi sweswo a hi amukeleni n'wana mingiselelo Hlekani Bootpet. Aye papa. G20 yi fambe kahle hi ku olovisa swilo. Mi vula yini ku yi fambe kahle hi ku olovisa swilo? No, yi fambe kahle hi hoste kahle Bootpet. Yeah. Yeah, hi hoste kahle swinene and swi vuye swi hi veka ka position ya kahle mi kha mi vulavula hi ti-interest rate ni byerini ma swi fila ni le garage mina la mi ya kona. South Africa yi le ka position ya kahle president va tirhe kahle swi voni ku lava va fumaka moni ku GNU va tirha kahle mara president va performe kahle swinene va ana tampere leswi hi kha hi dyondzisana hi swona mina n'wini hi ti-mercenary services yes loko ni mi hlamusela ni tlheli ku China a yi nge heti ma ha sundzuka a hi rhangeni ti-mercenary services hi leti tintombi ta le ka khale ka murhangeri wa hina ve le ku holoveni leswi swa mercenary services Bootpet it's a very serious criminal offense hina valungu lava sevhaku ti-life terms le Equatorial Guinea va ka hina ma va tsundzuka se lavo ku na un'wana wa ku rivaleriwaku musi a vuya ne i wale kwihi a ri Equatorial Guinea kumbe a ri Guinea or yin'wana ya ti-Guinea a ri Equatorial Guinea not a Guinea Bissau Equatorial Guinea laha byi nga khomiwa byi tele na ku na swo wa ti va byela mulungu loyi a Xikwembu wa kwala kaya loyi a nga tweriwa ni right njhani Bootpet se a hi vuyeni ka tintombi leti ti le ku holoveni mara lava loko ti vuya phela to fane ti rosa ku hava munhu la nga fikaku la a ya lwela tiko rin'wanyana it's a serious criminal offense se ku holova ka vona very a va nga yangi ku lweni a va ya ka ku trainiwa va ti-bodyguard sweswo swa ku taniya Bootpet mi ni tlhantlhele yona kahle njhani n'wana mani ti-bodyguard na ti-security training services la South Africa hi number 7 emisaveni hinkwayo ku va na ti-colleges to fana na teto na lava trainaka hi nge ni suka laha ni ku na ni ya traina bodyguard ya Bootpet ti trainiwa la kaya na swo sweswo i ku disguisela yini liyani ku lova disguise ya kona ku va vale phela a hi vona ntsena na van'wanyana lava nga Central Africa it's a very serious criminal offense Bootpet that's why kuma security ya G20 it was maximum hi loro a mi nga ta tshinela ne le kusuhani la a va ri kona hikuva vanhu lava ti-risk tikulu un'wana munhu a tala ku dlaya president yele Brazil tikweni rin'wana a ta swi teka mi voni security ya ka yi ri tight njhani lava va ri kusuhani le Nasrec a yi nga tirhi network hi ku hi ta vulavula a yeni ya dlaya Bootpet laha lava ve le Argentina i xikombiso lexi xo tikela se Bootpet vanhu lava va nga suka va Russia it's a very serious criminal offense yi khomeni kwalani serious offense mi la ku vona mi ta vuya mi ni byela hi sungune ni twa ku mahungu ya misava ya ora yambirhi ya ta emisekweni ni hlekani tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
Nteyiso mingisera Umngana Lona FM ke se Lillian Hlavangwane Mahomane lava va hetisela mahungu nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara ya mbirhi yini ni mahlweni mingiseri wa mina nina hetisala ni ta kota ku teka van'wana mi lava ku vona ku humelela yini khensile ku va mi ni khomele riqingho rero khensa mina Butet masivona ku Jacinta na Duduzini vele kulweni swi serious swinene vana va munhu va ze va lwela court mara lava loko va vuya fane ku rosa it's a very serious offense Butet kambe ti rosa ka mani ti rosa ka lava va nga le kumbe ti rosa na lava nga vaxavisi se lava wani swi vula ku vendla yini na Butet vana ku ringeta ku avo lo famba hi xivona kumbe i maxaka hina hi endleriwile hi ku ene hina tona ti-specialist security training services Butet tin'wani te le America kwala South Africa tin'wani te le Scotland Yard kwala South Africa himpela ni tshuka ni teka munhu ku famba ya trainer nje bodyguard kumbe security a Russia hi na ti-specialist services a pfumeleriwangi sweswo hi lo college yaleyo yi nga ri kona se va nga kona va trapped antiku mani twisisi hi loro a va ha koti ku ya hala na hala a va ha koti no tshukunyuka hi yo mhaka se va sungula ku vulavula ku mhaka ta ku lava ku pfuniwa se kambe loko ka hetisela ku fanele ku khomiwa vamani la a hi langutele ku khomiwa ni nyikeni list ya vanhu lava va fanele va ku hambi mo ka mi nga va vuli hi mavito mo vula hi swiendlo ku lava va nga ndla leswi va khomiwa lava nga ndla leswi va khomiwa u fanele ku khomiwa vamani va lava va nga va rhumela ku va endla sweswo swi fana na ku hina hi ri South Africa hi vone ku Russia a hi lavi yi hluliwa se hi rhumela PEP na maswanganyi va lwela Russia hi kota ku va nyika manpower Nemetwin. Thanks. 0860002543. No. Loko ni ku loko tsundzuke ku un'wana loko tsundzuka maswanganyi ni tsundzuka Mark Trevor. Tsundzuka ku Mark Trevor a ni rhambile ka ntirho wun'wana rivele. Mark Trevor. Amukela loko ni vingiserile. Hlakani mi amukeleni ka Munghana Lona. Butet i Bishop Mafumo Zikhayela ka Malamulele. Mi nge enyana rito Bishop ku mi kota ku twala kahle a khensa swinene mi ri yini n'we mina la ku asesanyana irama twe muyingiseri kwalani van'wani va ku hayi President Ramaphosa is doing very well u tirha kahle ngopfu for the country mara yes G20 yi vonile fambe kahle according to leswi a swi plansisiwe swona mara hayi President Ramaphosa ku ya hi mina ni vona nga ku ri va very indecisive ene munhu loko a ri ka leadership a ri na mhlovo lowo wo fana na President Ramaphosa ni vona nga ku ri it's not good for the country ene loko ho landzelela history ya vona xo sungula loko langutisa timhaka ta relationship ya vona na vanhu lava a va campaignela ku na swisolo swo tala leswi hi nga swini that's why va tsutsumele tikhoto va still CR17 I mean ku ri loko munhu wo fana va Brian Mukoti Khalanga a ku ri kumbexani yaleyo se mi ya ka yona swi ta lava mi yi hlela kahle hi ku loko van'wani lava va yi hlelaka va ta mi byela ku swin'wana swa leswi swi endlaka ku CR17 ya pfariwa a ku nga ri mhaka ya ku na vamani ndzeni yin'wana a ku ri ku ringeta ku mitlhontlha ku liya NZZ yi na yini yi nga vuriwiki a ku ri sweswo se swantswa hi pfala leyi hi mhaka ya ku a mi le ku yi byeleni ku NZZ yi na yini se i swin'wana swa leswi vuhleri byi vulaka swona no but loko ku vi a ku ri sweswo a va ta va navo va challenge nani because lava a va zangi va vula ku ri a va la ku statement swa vona kumbe lava nga va fanda va humela rivaleni but hi vona then itaka le phalaphala Khalanga xo sungula mativa a ni lavi ku hi vulavula hi swi swa maveriveri mativa mina ni lava hi vulavula yini ni lava hi vulavula hi swilo leswi hi swi vonaka ku fana na mina sweswi yimani ni heta a ni mi nyike nkarhi mi vulavula yimani hi heta na n'we mi ta vulavula loko ku fana na mina sweswi loko ni mi byela ku
vufambisi bya vona byi ni tsakisa hi ku hi humini ka grey list leyi a hi nghenisiwe ka yona hi la vanhu vo jikajika na tibag na swi tiva me na un'wana na un'wana wa swi tiva ku hi humini ka grey list loko hi vulavula hi timhaka ta ku tanihi tiko hi humini ka load shedding un'wana na un'wana wa swi tiva ku hi humini ka load shedding leyi a hi nghenisiwe hi van'wana lava va tshama va kha va teketela timali ka Eskom va yisa maribye va yisa yini swa tiveka sweswo loko munhu o lava ku vulavula hi timhaka ta ku hi le ka xiyimo xa kahle hi tlhelo ra swa timali hi yo mhaka ti-interest rate ka tihansi ha swi tiva hi leswi hi swi volaka hayi maveriveri ya ku na mali yi nga yiviwa siku yini a phalaphala mi nga vulavuli hi leti ti nga yiviwa tiko leri hinkwaro leti ka swiyenge swa mfumo ya mara loko ku ve ho vulavula hi mhaka ya xo sungula hi ta kota ku twisisa ku ri mhaka ya load shedding yi fike ka high peak loko under his president ene ma swi tiva ku why yi fika ka high peak yes ni vula ku ri he was presiding as a president no ma swi tiva ku high peak a yi tisiwa yini ke Bishop sema ni poyila ke high peak ma swi tiva ku yi fikise ku yini ku ri yi fikise yini high peak I think ku ri there were a lot of problems leadership fela no yimani famani mi ya ihlela kahle mi ya yaleyo humani ka yona i nga ra mi yi twisisang kahle yi fike high peak yi fikile hi mhaka ku i nkarhi lowu se swilo a swi ri ku lunghisiweni se a swi boheka ku swi swo tala swi timiwa ku kota ku lunghisiwa ku kondza se yi huma hi va laha hi nga kosisi and a yi tekiwi phela 2008 a ku ri siku ro sungula loko sungula load shedding ma ha swi tsundzuka but be as it may a hi languteni vutirhi bya kahle bya president ya Cyril Ramaphosa from all aspects ku ri ever since va tekenani of course humile ka grey list but loko mo langutisa leadership mi ze mi vilela ku hikokwalaho ka hina hi ngheni ka grey list ani a ku ri some of these problems that load shedding leti ti nga grey list a ku ri timhaka ta vukungundwani bya mali leyi a yi famba hi tibek mi ya languta ku grey list yi va yi kha yi khumba yini yi va yi kha yi khumba timali leti ti nga benkiweki kambe yi va ni hundza hi le mavhengeleni ku na xin'wana xi nge hi xavisa la hi ta vuya hi yisa mahlweni a hi hundzeni laha palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingiselo mina ku n'wangulo wena u ri yini nongonoko eAfrika wa vulavula un'wana mingiselo lo nhleka nhlekani botphat minjhani hi pfukile hi ngo vona kumbexani hi vulavule hi ze hi fika la se nan'we mi tlhaviwaka mi kumela ku tana tin'wana timhaka hi mintweneni mina ta humanela kinyana ende mativo mi la ku vulavula hi yini wena xi ku na problem ya ni nga tshama yi humelela hala mi huma kona ni impela yaleyo humani mi nge mpfumeleli mi huma topicini mi sungula ku vulavula hi sweswo boti a hi mi nikini nkarhi kusukusela hi awara ya 12 ku fika hi hafu ku bile awara ya 12 ku mi vulavula mi nga ngheni sweswiwani hayi le ka swona sweswi hi la ku dzikanyana vakan'we loko u pfumelela sweswona vayingiseri va nongonoko lowu vi nge pfumeli lava hi yingiselaka hi yo mhaka ni ku nongonoko lowu wa bora loko se mi sungula ku mina a wu lava hina lowu hina hi lowu un'wana miyingiseri hi nhleka Kalanga Mlotsi tshela va uloli hi pfukile minjhani na a ni Mchangani a ni Mutsonga mina ni Mkalanga Kalanga ni pfukile na mina wena mi right hayi a swi lavi n'wina ni byeleni ku n'we mi ri yini mina ni ta nghena le ka leya GPNG Kalanga ne yes ya mina ni tsakisa hi leswi va nga swi fambisa swona ku fikela siku ra makumu ne and then vanhu va ka hina mona va tshiki ku cheleta misava loko mi sweka swakudya Kalanga loko mi phama va chela misava nga tiki va chelela yini misava Kalanga a vanhu va hina a va pfumeli u nga va swekela leswi a va xi lava u va swekela a ti ku ri va la ku dya leswa njhani mi fika njhani kwalano Kalanga loko swo koteka vanhu ku nga vi na president nte mingiseni wa vula ku a ku nge humuli na n'wana president so u fika njhani kwalano
kalanga abati va ta fuma vona n'wana n'wana a fuma namuntlha mundzuku a fuma ya vona ku ri swi nga famba na hikuva va nyika nkarhi vanhu va hina loko va nghena wa nghena viwana ka kahle viwana a kalanga a va hi tshiki dya swakudya swi mi hi phamelaka ma hi dya hi surha va hi tshiki va nga cheli yini va nga cheli misava va fika u chela misava xin'wana na xin'wana loko ku ri va humelela va chela misava van'wana va dudula va chele misava hi lukuta van'wana va mani va chele misava hi madoda a va hi tshiki mani hi leswi a swi switsongo ka na swona ni mkutu yini ho tatata makwirisa mani Demetri ento sa swi vula ku vikiseri loko va chela misava na ka swin'wana ni vona ku loko se hi ri ka swi swa G20 swa mampela swa serious munhu ata a ta vulavula hi swiphaza hayi va ka yimani nyana a hi ali ku yimani amukela lo mikiseri avuxeni papa kalanga njhani hi pfukele minjhani buti wa mina na na ta nembela tinyungubyisa ku va South Africa leswi nga humelela a Lazarus weekend ma vona I never doubted the leadership ya president ko va na laya va bona vo nkarhata loko va tlhela ku teka ti-decision loko va teka decision se swi endla vo chava something fanele ya mali mukwavana ya advocate ya va byeri khale ku munhu va loyi sustain i vona se va suspend loko se va ni ku ti-question ta le phalaphala mara a va fanele va swi endli khale vona va nkarhata ku teka ti-decision after nkarhi wun'wanyani lowu u kuma ku vo chava swin'wanyani mara ku ri timfanelo ta vona ku ti teka ti-decision kambe a hi timhaka teteta ku kumbexani va ku leswiwani a swi lavi ku hatisela hi ku hatisela naswo swa onha loko hatisela teka swiboho swi nga hleriwangi kahle vona ni va observile ku ri a hi munhu u rhandza ku teka decision hi nkarhi walowo u sungula a swi observer mani twisisa ene loko ene lava baku ko va ba ene a va kheti laha ku ri munhu ne loyi a fanele a kheta ku na president lava va jaji lava nga va suspend lava va mvenda laha ku ri a hi ku va famba hi rixaka va nga ta n'wi suspend ma twisisa va suspenda n'wana wa le muchangani chauke va suspendile muvenda va mahumela va suspendile a va kheti umzulu va hlongola va endla hinkwaswo ti va rhandzela kwalano president wa mina a la ha ri ka phati ya vona mara ne ta va hlonipha president ya president wa mina lava swilavi Cyril Matamela Ramaphosa president wa mina until va ze va huma ta amukela na lowun'wana a nga tata Demetri enkombo to mina ai ya ala ku hetisa ndimali kambe tiyiso i leswaku i mhaka yina yako mara ni lava hi tlhela nyana kantsongo laha ka ku chela misava ya va ka hina hikokwalaho ka yini hi tshama hi ka hi chela misava ni vula ku ani ali kumbexana va dudula hi ta va kuma hi ncindani hi twa ku kahle a ku ri yini lexa xi fanele xi ndlaku va kombisa ku vilela hi siku a va la ku fikelela yini un'wana mingiselelo ni hlekani ku na munhu la ahe botpet ahe papa mpfukile na hi pfukile hi nga vona hi pfukile vatiwa hi botpete no twani tela hi tingana ngopfu leswi swi nga humelela laha Nazareth loko ku ri na vanhu lava va kha va kombisa ku vilela kumbe loko a hi no va na ti-program before G20 yi ta hi dyondzisa vaakatiko ku reason ya G20 i yini phela G20 a ku nga ri ya ANC a ku nga ri ya AFF a ku nga ri ya party yo karhi a ku ri ya tiko mantwisisa leriya ro a va nga swi tivi na ku loko ku ta ka G20 laha hina hi sala hi receive yini as a ma-South African so ni twi nga ku va ni poyile ngopfu leswi va nga swi endla laha swinene kambe hi khale ka hi vulavula i khale ka hi vulavula lembe hinkwaro ka hi vulavula hi swo swa G20 SABC yi tlhe ndla na nongonoko va ku G20 focus ene loko a vo lo lava ku lata humesa swirilo swa vona a va fanele va ye a Beachwood laha ku ri na I think it's a B20 ne a va fanele va yile laya a ku tekiwa anything lexi ho yi taku na xona tanihi akatiko ku nga ri wa South Africa ntsene futhi
ku president va ta kota ku ya swi representa loko va fika le ka G20. So hi la Dudula na MK kumbexana a va fanele va ye koho va ya kota ku ya humeselela swirilo swa vona kona. Xinchinani xi ri hi sungula hi xavisa. xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. 0860002543 inongana ko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Ai amukeli n'wana mingiselelo nhleka. Pet Papa. Hayi na davula leswaku G20 yi fambe kahle ngopfu. Kulukumba loyi yi fambise kahle ngopfu and then a ku na lexaku solisa ya swi tiva leswaku loko u le phakati ka ntirho lowu u tirhaka kutani loko u ri president a ngwe ve kahle ka vanhu hinkwavo. Se lexi xi solaka lava operation Dudula laka ku vona va toya siku leri ku nga na ntirho wa ku fana na lowuya se hi swi vona swi nga basanga. A na swona ku va nkarhi wun'wana va nga toya loko ku hindze a swilo swa ku fana na a ntirho wa ku fana na lowu. Leswi tsakisaka manje loko se ku fike vapfhumba se va kombisa ku vilela hi ndlela liya. Nyamuntlha president leyi kalaka yi nga tangu ya America leyi yi le ku langutiseni leswaku ku endleka yini se vona loko se va nghenela a ri pfhumba la ku fana na leliya hina hi swi vona swi nga basanga. xiyimo xo tika kambe hambiswiritano 0860002543 na n'wana ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. A hi ku tumingisela mina ku i ta na tlhelo ri hi le mhaka hi leti lambiteni un'wana mingiselelo nhleka. Hayi Botpet. Papa mina. Mpfhuke. Hi pfukele hi ngo vona. Epfukeni Botpet ni kombela ku ya hlanyana nkarhi wu nga hisi ngopfu na. Timhaka ta G20 ti fambe kahle. Yeah. Kambe xilo xi nga kona hina swo tala ngopfu hi ri ma South African leswi nga salela ndzhaku. Ku ya hi vona president swa vuyerisa leswi a swi ka swi endleka. Ni tlhela yi lunghisa ka ndlela leya ku va operation Dudula a va yi vekangi kahle. Mara va endle leswi hikuva hi ri na swirilo swo tala la South Africa leswi president wa hina va nga swi attendiki. Leswi a swi fanele swi lulamisiwa ku swi endleka hina hi tshama hi tsakile loko va endla xilo hi swi tiva ku a vo sacrifice hi ku namuntlha ku ta va yini va sinda la rivaleni maguva ma lunghisiwa. Ku fana na swilo swo tano. Ku na swo tala la mapatu ma la joni ma lunghisiwa sweswi ku vona G20. Tiroboto ti lunghisiwa hi ku vona G20. Ku tholiwa vanhu vo tala lava nga ku tlineni hi ku vona G20. Leswi a swi fanele swi endliwi ku ri khale na khale. Sweswi na swi tiva ku famba ka nkarhi lowu u nga se ya kule ti-contract ta vanhu lava ti ta herisiwa ku sungula switori swo karhi hi mhaka se va ta va va tirhe ntirho lowu laviwa hi president. So loko ku ri ku hi kha hi landza ntiyiso Botpet a hi endleni swilo leswi nga ta hi endlela ku na hina hinkwenu hi benefit. Hi ku na xivuriso xin'wana xa Xitsonga xi ri loko u fuya hlolo tsema ndlele. Hina va pfhumba vo tala lava nga kona tikweni ra hina va hi hluphekisaka lava ku nga vuliwi ku nchumu hi vona. Sweswi ka ha tsakisiwa ku van'wana vapfhumba lava taka kwala tikweni hi ku va ta ku benefiteni na vona. Mara hina hi ri vaakatiko va South Africa ku valava ntiyiso Botpet mina a ni benefiti nchumu ka mfumo lowu hi nga ka wona hi mhaka i vanhu vetani mi pfuna ka sweswo ma ha ku hetiselaku hi swona kumbexani swi ta pfuna na van'wana kwala ka ku loko ku te G20 n'wa mi benefiti nchumu a hi ntiyiso. Leswi swi nga veki ntiyiso hi leswi loko ku te vanhu loko mi kha mi vona ti-aeroplane leti ti kha ti ta Afrika-Dzonga vhiki leri mavhiki mambirhi lama nga hundza ti kha ti ta na vanhu va tala tikweni leri lava tshamaka kona va hakela loko va tshama leswi va dyaku swona va hakela timovha leti va fambaka hi tona ta hakela swi sweswo hinkwaswo swi na yingiselani a ni mi nyiki nkarhi mi vulavula mi ta vulavula na n'wina sweswo hinkwaswo loko swi kha swi hakela xibalo lexi n'wehe mi ri n'wexe mi nge xi hlengeleti xi nga xibalo lexi xi hi pfunaka hina tanihi tiko ku hi ta kota ku ndla yini ku hi ta kota ku hi tisa ti-services teti a ti fanele ti tisiwa ka vaaki vulavula.
so hi marito man'wanyana swi vula ku loko ku ri a ku nga ri na swona sweswo botete xibalo lexi hina hi kokeliwaka xona a xi hi fikelelisi ku fika laha hi lavaka kona ku na hina hi ri vaakatiko hi pfuneka na a mi swi tivi n'wina ku Afrika-Dzonga yi lomba 1 billion hi siku a ntiyiso botete loko ri ka ntiyiso sweswo mi ta byela va dokodela Joe Maswanganyi hi vo va hi byela ku swona hina hi tiva sweswo ku Afrika-Dzonga yi na deficit leyi yi kolotaka mali siku na siku leswi swi vulaka ku hi ku komisa kumbexana ku hlamula xivutiso xa n'wi hi ku kongoma mali leyi n'wina mi hakela kutani xibalo hi enelanga hi yo mhaka mi voni na nkama lowa ku la ku ngeteriwa na VAT yeta kwalani botete bota vile hlayiseka mina tsaka loko hi kha hi jikajikisana hi kutani swi anamisa mihleketo na va lava n'wana va nga yingisela a khensa swinene makwana fambisa sweswo mi yingisela loyi a hi tekeni loyi kumbexana ta va wa hetisela handle ka loko o hatsa a heta endleka hayi khalanga mjani papa mina hi pfukile minjhani na hi pfukile mi vulavula na membara ya palamende ya rixaka lexi ni lavaka ku vula xona i ku maAfrika-Dzonga a hi pfukeni hikuva hi hina van'wanyana va cause ya ti-problem leti ti nga kona laha tikweni ra hina maAfrika-Dzonga ka nkarhi lowu hi nga ka wona hi fana na tihlo leri ri nga tluniwa ri tinyinga ku ri nga heti ni vula leswi hi ku swo tala ho fika hi swi nghena henhla hi nga ku hi teka ngopfu TikTok yi va leyi hi vonaka swilo ka yona ivi hi twa yi ri ku hi kuriseni mhaka hi leyi swigevenga leswi swi nga ka vurhangeri bya tiko ra hina i swigevenga leswi nga na experience hi vugevenga ene swa tota botere mahlweni ya vanhu va heta va nga swi voni leswi ni swi vula hi ku aka mhaka leyi yi nga endleka masunguleni loko ku ka ku la ku tlakusiwa tax loko DA yi lwela hina maAfrika-Dzonga hina a hi tshamile hi khondle mavoko hi nga kombisi ku leswi yi swi vulavulaka i ku lwela tiko hi tlha hi yima na ku a yi humesiwi swi vula ku a hi hangheni mhaka government of national unity leswi swa ka Zuma leswi swi nga koho leswi loko ho ka hi nga tivi vugevenga member mi sale hi minete kambe mi vuye mi tsemeka mi teri leswi ka Zuma swi ku yini leswi swa ka Zuma loko hi nga tivi vugevenga na vutlhari lebyi byi nga kona aka vona va lavaya va khumbekaka hi ta ri n'wi tsemeni riqingho leri kambe hambi swi ri tani a hi pfumeleni ku nkarhi lowu taka mingisero wa mina na ha mi twangi ku mi helele kwihi hi lava ku fika makumu na nongonoko lowu kambe tsundzukani leswaku nongonoko lowu hi tiyimiserile ku haxa swin'wana na swin'wana leswi swi hi akaka tanihi rixaka mavonelo ya n'wina ya tshama ya ri mavonelo ya n'wina hina mi nga hi katsi ka mavonelo ya n'wina hi yo mhaka minkarhi yo tala mi ta hi twa loko hi ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela nongonoko a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni famba na Sunduza wa ka Minga mbana siku lerinene mi tiphina nongonoko dzumba na mina wa landzela handle ka sweswo vana na siku lerinene ani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela